Ayinangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngithatha ngibambe izinkukhu zakamagogo ngebreakfast fast. Ayinangi nomshana lapho uyangilandela uthi mayumi ize ngihelebhe ukuphi inkukhu yakamagogo. Fast bese sesiqedile ubamba izinkukhu zakamagogo ngebreakfast lapha ngathi yazi nathi ngishaye round lapha endlini ngibona ukuthi ngingadla ini. Mangithi xa ngikhumbula ukuthi konje ngithize ngiyofaka ama-blinds la. Mangithi xa nali neplug livulekile since lavuleka le time bafaka amakhabethe lapha yes and igezi lena guys iyashaya. Mara yazi ngeke ngiqashe umuntu for into encane kangaka ngiyofela khona. Mangithi ngiphumela ngaphandle lapha umshana nobaba mbawasha amabhoda ngithi ngiyabhekisisa mos labantu abakahle bebaphekile badla baqeda before ngivuka ngathi yazi nathi ngiyobheka lapha ekitchen ukuthi angeke ngishaya ama-kitchen robbery na mangithi ngivula lapha ebhimini xa nawo ama-avocado bese ngiwakhohliwe ngize nawo izolo emall. Mara guys, will you believe me mangangitshela ukuthi le avocado lena ngiyithenge 7 rand yo phela avocado iyadure ngibona masinini ngithize ngene Shoprite ngathola bathi 70 rand ayi-4 ngathi tsho angeke ngidecide ukuthi yazi nathi ngenza ama-chips namuhla yo phela kudala ngawagcina umshana sakhala yazi lana ekhaya manje sinenkinga eshasha umshana sekayawazi ukukhuluma and sekayathepha nokuthepha ubaba muthize makafika la wamqoqela izindaba bengaqabanga ukuthi umshana usazikhumbula. I think manje into ekumele siyenze sino sesamo ubaba kumele simnikeze igama elishasha so that sizothi masimhleba lana umshana anga-understand ukuthi sikhuluma ngobani. Bengisacela ningisizeni lapho kuma-comments guys ngegama elizodescribe umzali ohlala athi akanamali mara uma ungafika uthi ngine 20 rand ngicela ungigcwalise nge-20 rand ngifuna uthenga into esona so ngikhana azoyikhipha mara ufika uthi awuna next akhohlwa ngeke uzuyinuka nawo amathulusi wami sesewaredi lapho ukuthi ngiyofaka ama-blinds ekitchen nase-toilet. Mara kumele ngidle kuqala guys niyazi ukuthi i-breakfast is the most important meal of the day. Size ngisalinde ama-chips wami ukuthi avuthwe lapha ngathi yazi nathi ngiqalise maye ngivulela ama-blinds ngifunda ama-instruction kahle ukuthi afakwa kanjani. One thing I've realized ukuthi once wangaqala ukuthi ufuna ufunda lama-manual eza nezinto you will be confused more. Ngigcine sengivula lapha ku-TikTok ngicheck ukuthi afaka kanjani ngevideo nje 30 seconds nyana bese sengi-understand ukuthi kumele ngihlanganise ini nani. Hayi no le stofu lesi bengisinyaza guys ngisibiza nge-Mobicel mara no siyavutha shem within 5 minutes ama-chips wami bese sewavuthiwe enhle kusewaza yahabuka ngathoma ringiwapheke ku-Union number 7. Ningamangali nibona le bottle shile lana ngaphandle limnyama kahle silisebenzisa ukupheka ama-chips estofini sehasi mangabe sastofu sehasi uzo-understand ngiyanazi mos nina-ke ngagcina nithi malume kamshana wara wadwadwa ungawashi le bhoto ngcoli ngiyanazi mos nina senizenza bo-Peter Coffee ngami. Niyayibona vele lapha i-breakfast yami seyiza kahle ngithi yazi nathi ngi-ede kwa-achanyana lapha kancane imnandi kanjani le acha le iyababa but at least ngiphethe ikholo emnyama ebandampo kuyehlisa ukubaba kancane lapha ifinyile amaseliqala ngathi yayihla ngivele ngithi sipho ngibona vele sengiyaphuma lapha ngithi yazi nathi ngiyohlala ngaphandle ma-repeat bull sayongihalela la nekithi vele akunaphisi uthi ubaleke endlini ubalekele umshana mofika ngaphandle nali-pit bull uthi ujikele emuva kwendlu nazi izinkukhu. Guys, don't forget ukuthi using the link and promo code on my bio you'll get free 50 rand voucher nama-spins ayi-25. Nangumshana avumbuka sekavumbuka lapha aphakisa inyama engingazi nokuthi uyithethephi niyambona njengoba aphakisa le njaleni inyama so ufuna ukusuka le ezikima zodla ukudla kwami yabazi lo butsotsi lo buhlala benza everyday niyambo nangoka sondela afika nokufika sekafaka isandla angeke ufake isandla sakhe esinqolile lapha buthinta umlomo wenja beyidla amasimba wezinkukhu le bheka abashuya zingalisa ayinedrama le one cabanga ngithize sengidlile lapha iplate lami seliyaphela nokuphela sengizizwa ukuthi ngiyasutha manje ngakhumbula ngathi konje ngithize ngiyofaka i-avocado guys inhliziyo yami azange khebe ebuhlungu kangaka ngisale ngakungala nokukungala lokudla ngathi yazi ngingqono ngiyosebenza ayinayo-ke phela lapha le plug ngibathe ngiyalifaka i-twin plug ithi next niyawazi ama-twin plug lawa njalo and i-plug ye-Boris stupid kena cause angeke uyifake nanoma ukuphi ngigcine sengithi yazini mina ngiyayikhatha maye ngizifakele iplug ejwayelekile la lucky enough vele ne-3 pin plug beyikhona la nendlini ngasala vele ngazithathela yona ngayifaka ngiyazi ukuthi ngayo vele ngiyokhona upluga nanoma ukuphi yazi mina ngiyazibuza ukuthi lo muntu lona uyenza ama-plug wamabhoro suka qabangani la nengqondweni yakhe cause uyabona ukuthi lezi zinto zakhe ziyasihluphekile phela mawukhohlwe i-twin plug yebhoro kumele wazi ukuthi ustakile for the rest of the day special mawusemaplazini yoyenza kanjani. Khumbula sinomalume wami ngelinye ilanga siyofaka ama-aircon kweyindawo leni sprayed bathi senkomazi kanti sikhohlwe i-twin plug yes bathe siyayiboleka left and right and center amaswati lokathi kude mnaka lokwe-twin plug okunjena ngalana kude sagcine sesibona ukuthi yazini maya sinaplan ngcono sizikhathele le plug sizifakele ejwayelekile so vele besisaqela lapho kwa-grinder and board ukuthi nisifakele nama-plug a-right nisikhipheleni lo mbhede fast bese sengiqedile vele ukujoyina iplug lami lapha ayiselready vele ukuthi singayosebenza ngasho ngigibela lapha ku-window number 1 ngimate iplayizi lami ukuthi kumele ngibhore kuphi nakuphi yabona ukuba kusile plug
plug ebhor lapha ngabe asengiqedile vele nokumounta le. The most important tool kulo msebenzi lona engiwenzako namuhla yi-waterpass. Guys, i-waterpass ibalekile phela kumele mangilifakile le blinds lapho ungalitholi selitshekele eqeleni. Ngasho ngithatha ibhor lapha vele sengibhoboza lezi imbobo lezi engizimedile. Ngathi ngiyabona ngisamela naphezu kwale khabethe lithi rodlongiwe sekumele ngiyolala esibhedlela ekubeni i-birthday yami after next week. Yazi this year bengihalela ukuthi i-birthday yami ibe na something special but angazi ukuthi yini special. So guys, nina ngiyanazi ke nihlezi nini namaplani ngicela ningiplugeni lapha. Fast bese sengiqedile ukubhoboza lapha ngasho ngihlohlela lamaphini ngithatha ne-screwdriver sengiyabopha. Into engijuluke yona yes sesiphela lama senkaseduze le heat yonke evela from lelangeni mina sengisondele kiyo ngathi ngihothela istove. And hayi istove nyana nje le stove lesi sincanyana so samalahle niyasazi konje bebasibiza ukuthi yini pururwana. Manje khohlwa ke ipururwana ishisa ithi gom cake mayivutha kahle uyizwa seyiduma ngathi M4 ithi fast bese sengilimountile lama blinds lapha ngathi yazi nathi ngibeke i-waterpass ngibona ukuthi straight na hayi nanoma lingasi straight 100% but ake kulibone ngamehlo ukuthi manje likromanyana. Hayi fuck mina ngiyaliyeka njengoba liso. Hayi nanya vele mina lapha sengiyalivula ngifuna ukulibona ukuthi lihlala kanjani mase livulekile. Akase ngahlagiswa iblinds kangaka guys. Ngiyacabanga ukungithethe 30 minutes ukuthi lento leni ivuleke kahle. Ngithi ngidonsa le ntambo lena lihle ngapha ngithi ngidonsa lena likhuphuke ngale lihle ngapha. Hayi khona yes mara at the end of the day ngigcine vele sengilikhonile. Yabona uma umuntu especially indoda kumele uzitshele ukuthi angeke uhlule into engakhuluma angeke uhlule into enganangqondo nongqondo woqabanga ukuthi kumele uyenze. Imagine if in my mind ngizitshela ukuthi lento leni izongihlula ngabiza umuntu wazoyifaya ngicabanga be ongitshela ukuthi akufake iblinds eli1 uzongicharge 250 kanjalo nje simple 250 gone and ngale 250 leyo bengingathenga ama voucher nginiphakise wona. And like since vele ngingaqashanga umuntu ngambhadala 250 le 250 lena ngiyothenga ngayo ama voucher nginiphakisa yona. In the meantime you can use the link and promo code on my buy to get free 50 rand voucher plus free 25 spins. Ngale 250 lena ngiyothenga ama voucher bese ngiyopha abantu who have already used the link and promo code on my buy. And kahle lama voucher lawo kumele ngiphe abantu abakile ba deposita nanoma if ukile wa deposita nge10 rand it's fine ngizopha wena nemngani wami engimthandayo. At last ngigcine sengiyikhonile ukulifaka shem yo mara cishe ngangala sekusele net ukuthi ngilungise le plug lapha ngathi yazi nathi ngiyibambe fast nayo. Ngasho ngichange i-drill lapha ngifaka le nezolinganela lapha eplug. At least izimbobo ezithuna zikhona lapha ngiyovela nethi ngenze mina ezithuna bese sengiqedile. Le vlog sehamba le kuboma 7 minutes mara ngiyazi ukhona iwani ozokhomenta lapha malume kamshana ivlog encane kangaka. Kahle guys nifuna ama vlog kangakanani nina yini? Most nina ngiyanazi ananeliseki ngiyonenzela ivlog ye30 minutes malume kamshana kanti wayingathathi 1 hour. Ngenze ye1 hour nidaka kanti wayingathathi 1 hour 30 minutes. Ngenze ye3 hour nidaka kanti wayingathathi 5 hours. Ngenze ye12 hour nidaka kanti wayingathathi 24 hours. Nina shem nifuna ama vlog athatha 24/7. Sengibonile ukuthi uma nqoba yini kahle kumele ngiziyenzele iBig Brother Mzansi yami kube yimi pitbull inkukhu sesami ngithathe nobaba bami emaplazini azohlala la nekhaya kube necamera shoot ubusuku nemini cause ayivane ngibone shema hayi maku Big Brother niyayihlalela niyabukela nanoma balele. But one thing about you guys ngesingisi bathi you guys are amazing. You guys are amazing shem ngiyanthanda. Yo ngicabanga ukuthi ngibengithi ngiyenza ivlog A1 jikijiki ngathola sengiyenza ama vlog amaningi because of you guys. Yazi ukufunda ama comments wenu yo nanoma nje ngikwatile ngekho kumuntu ngivele nje bathini you guys cheer up yeah isingisi ke leso. Mangithi ngiphumela ngaphandle hawo na imvula seyana yes sesiwerela neMiddelburg ngathi efana neyase Cape Town manje khona maye bekuchisa ilanga likhipha umconversion jikijiki manje sekuyana. Mangithi xala lapha phezulu kweBrabus na iserpap yakasesterianwethwa lapha niyazi ukuthi ini serpap is a sour porridge. Ngisale ngithi yazini le mvula le before ifika ngama lightning ngathi ngisheshise ngiyofaka le blinds la se-toilet fast ngiqeda. Yabona mangifaka le blinds delala ne-toilet bese sengikhathele kakhulu nalendlala ngiyayizwa ukuthi mayifuna ushayo round 2 mara ngiyabona ukuthi mangingadla manje angeke ngisawuqeda lo msebenzi lo ngiyovela pha kakhulu. And manje ngiyezwa ukuthi sekufuneka ipapa kende le papa ngiyolidla ne-avocado the time sisahlala lavender abesidlela ipapa ne-avocado phela lavender ama-avocado maningi kakhulu uthi ujika la nekhoneni isihlahla sama-avocado uthi ujikele emuva kwenje isihlahla sama-avocado. Kudala ngiqalile ukusebenza lana nginomshana sekafikile lapho uzongincedisa. Hayi leyo leya beka leya i-waterpass le hayi lesethatha leya isikhanyi buya la was leya thatha le yeah yo le Danke, sharp okay.
ayi mina ngigcine sengimcosha lo muntu kuyafana kawazi amathulusi mos ngathi yazini mfana nami hamba upha inje ukudla ne wathi inje ilambile mayube ngathi yagijima ayi ngisho ngimcosha la kanti uhambile hawa next uhamba baba umuntu sekalana naye sekafuna ukugibela lana ebhankeni bathe mani uzolimala ungagibeli la mayuma ngeke funa usiza nami lana woza nyakwazi usebenza fast bese sengiqedile vele ukufaka le blinds leli ayilela lengihluphanga I think bese sengi-adjustile from kuleli engibuya kulo nalezi ntambo zakhona ngivele ngadonsa kayi-2 kayi-3 zavele zathe khrri lavuleka and bese sengihlala naphansi lapha ngitshela ukuthi avele nalana ngiyospenda another 30 minutes kanti dololu thize mangiceda ufaka le blinds lapha ngabuya ngakhumbula konje kunesipili lana mana athi ngisale ngisifaka khona lana etoilet kuthi umuntu makageza azisule kahle yazi lento lekuzitshela ukuthi uzisulile kanti dololo next lana enhloko sona usesenensipho ukufaka isipili kona kungithathanga isikhathi yazi mosuvele ukokotela isipikiri emirini mbo yagisa sowuqedile ayi mara ngisiboni isilasta lesipili lesi umshana ovela sigebelela naphezu kwetoilet adlale ngaso sithi thwahla phansi ayikho into eseduze komshana engiyiboni lasta shembo masinenini ngimthengela imoto ye-remote net kuthi angiyivezanga kumavlog akuphelanga na 6 hours wavela sinayo seyingasanavili ayi lana vele bese senyolanda ipende ngale muva cause ngifuna ushaya amathashapa ayi-2-3 nyana lana nginqolise khona umiri nalana bengibhoboza khona lana ngithi mayosebenza ulandelela yiyo yonke into ekhona lana ejardini yambona nangumshana uyalandela nali ne-pitbull nilibheke lizovela nalo nezinkukhu nazo zingilandelile kuphi ngimtshelile ukuthi umshana sekayakwazi ukukhuluma niyamuza ukuthi sipenda la magama okhuluma clear yazini kumele ngishaya amathashap lapha nalapha fast bese then sengiqedile yazini lento engiyenza lana ehazard ngigibela ne-emerald epende lana ngazi mangingalithinta ngemistake liqhetheke ngiyoba yini tsho ayingasho ngishaya amathashap lapha fast ngiphethene lapha just in case the pende ifuna uthonta at least itontele lana elabhini engathonteli phezu kwamakhabela leli blinds langapha ekamereni ngilifake a day before yesterday mangithi hlala lapha e-TV dlala i-Big Brother Mzansi yo mara le TV lena kudala isithwele lana ngithi it's been more than 15 years now kahle umuntu kumele ahlanganise amashumi lapha azitholela isibhadlabhadla esihlala emireni fast bese sengiqedile lapha endlini sengiyangaphandle le dot yonke le negqwele lana kumele igibele lapha etrageni angazi lo muntu lona makeze ngetrag elingaka ude dot lena segibeza kanjani ngale phakathi amara yini ungichazelile yazi ukuthi ish le truck leli elincane avana lisebenzise liphukile azange ngifune nokuzingena kakhulu vele ezokulayisha lapha etrageni uvele waqasha fast lana endleleni I'm sure niyazibuza ukuthi wayesikhipha le doti ngapha ku-Brabus sithela ngale lorini kunokuthi sivele sidumise le Brabus sihambe ngalo once siyolala into eyenzakalako lana guys ukuthi umthelo we-Brabus expireile so mina amaphoyisa ngiyawahlonipha vele bathi zima basalayisha lapha ngathi yazi ngcono ngiyochanela lana bekume khona le Brabus cause yes sesikungqole the way umshana akhuthele ngakhona uyangichaza ngathi angakhuthala sona nanoma sekamdala mara into engiyaziko mase sekamdala lana ngiyomcela ukuthi angishanelela ngitshela izitora khwinyisi ayi nanya lapha naye umshana sekadumisa lakhe truck uyalayisha uthi uyolahla if you are looking for a 4 and 6 ton tipper contact the number on screen they specialize in the following deliveries building sand, plaster sand, concrete mix nokunye okuningi